Сәлем достар, сәлем нәни достарыбыз, ұлы достарыбыз, әти-әнилер, қол ұштарын яратушы, барлық тамашашылар. Привет. Біз ойладық қызым Камиля білен бір рубрика ашу жіберге деген фикірге келдік. Ол да болса, қағаздан түрлі әйбірлер ясап. Яғни, мәселен, оригами саңғаты. Оригами нәрсені көз алдында тұтасың. Бұл қағаздан, яғни мәселен, қағаз, қойшы, қай бір шырақта жилім, яғни мәселен, клей ярдәмінде түрлі әйбірлеріні, қол ішләммелерін ясауны көз алдында тұта. Ол бұрынғыдан келген саңғат, аның тұрында интернеттен көбірек біле аласыз. Енді оригами саңғаты шулай бір орында ғана тұрмай, ол har вақыт камилләшә. Енді элекеге вақытларда жилім, яғни клей қолданылмаса да, қазіргі заманда клей білен де ясыйлар, жилім білен де ясыйлар. Чөнки нәқ біле оригамидан қағаздан ясалған түрлі элементларны бір-бірсіне біркіту үшін, тұташтыру үшін клей қолданмайынша бірнешікте мүмкін тұр. Түрлі сөз болар, клей білен, жилім білен ясалғанлары да болар, жилімсіз ясалғанлары да болар, қаптаулырақ әйбірлер де болар, жеңіл әйбірлер де болар. Біз енді бүгін бірінші ширатта шындай мотор біз алдан ясап қойдық. Шындай шешек түн бойы жасарға деген фикірге келдік. Бір қарағанда қаплаулы болып көрінсе де, көп элементлі болып көрінсе де, бұл шешекні ясауы бикте жайлы, бикте жеңіл. Біз Камиля білен әлемірәтше 5-10 минут ішінде шушы шешекні ясалап тұтмаға біздің үшін нәрсе керек болашақ соң. Ең бірінші ширатта түслі қағазсыз да ясап бұла, ақ қағаз бетінде де ясап бұла. Қағазының қалыңлығы да көп рөліні ойнай. Түсті қағаздардың көбісі юқа бұлалар, аларны ясауы, бір-бірсіне бір күтуі қай бір шырақта жеңіл, қай бір шырақта жайлы, ясалған әйбіріне қарап. Қысқасы, ақ қағаздан, ғадай принтер қағазымен де ясап бұла. Ең башта черновик үшін деп айтығыны, өзіңіздің сынап қарар үшін ақ қағаздан ясасағыз да бұла. Анан соң енді бір мотор әйбір үшілсегіз болса, түсті қағаздан да енді іштау аламларды үйренгәш ясарға бұла. Башлайбыз ба? Қорықмай жүрсе қорқасың. Бізге ең бірінші ширатта шушы мотор шешекні ясау үшін нәрсе керек. Бізге бір бит яшыл қағаз керек болашақ, һәм 3 бит мына шушындай алсу, яки сары, яки қызыл, яки зәңгәр. Қысқасы шешекні нендей түсте ясасыңыз келе, шундай түсте ясасаңыз да бұла. Жоқ, сен шығат ма? Біздің бар бетімдер. Біз енді әзірлеп қойдық алдарымызды бізге. Бұл қағаздарыны алып қойапыз. Шушы A4 форматындағы қағаз бетін бізге тегіз мотор шушындай тұрып пішмақлы кесәкләргә бүләргә керек болашақ. Аны ничек эшләп була? Аңлатам. Шушындай қағаз кесәкләрен ясар өчен безгә шушы қағазны ничек итеп бүләргә кирәк. Иң беренче чиратта без аны урталай тигез итеп бүләбез дә. Шушыннан кисеп алабыз. Мен кисеп тормыйм, қана күрсәтәм. Жыртсаңыз да бұла, киссәңіз да бұла. Шундан соң ұшы 2 кисәкне тағын орталайға бөләбіз, һәм тағын орталайға бөләбіз дә. Бүклейбіз, һәм міне шушы ярты қағаздан 4 кисәк шығашақ, ярты қағазынан тағын 4 кисәк шығашақ. Һәм біздің міне шушындай мотор ленточкалар, яғни тұрып пішмақлықлар барлыққа келешек. Мұнысы білән аңлашылды. Бір шушындай шешекні ясар үшін бізге ярты бит яшыл қағаз керек болашақ. Шешек ташларына бит ярым бір бит, һәм тағын ярты бит алсу, яки зәңгәр, яки қызыл, яки сары түстәге қағаз керек болашақ. Біз шуңа күрә 3 бит алсу түстәге қағазын алдық 2 шешек үшін, һәм 1 бит яшыл қағазын алдық. Шулай 2 шешек үшін. Нәрседен ясый башлайбыз. Аңлатам. Мына шушы алсу қағаз битен аламыз. Жайып салабыз. Һәм шуны төсле ягын үскә апаратып, урталай бөгәргә кирәк. Тигез иттереп бөгәрбез. Бик тигез булмаса борчылмагыз, шешек ташлары bir-birsinden ayrılıp dura. Şuna
ko'ra ana to'g'ri bo'lib olmasangiz qurqasi yo'q. Bitdik. Şundan sonra mana şu iki pishmog'in iki yoqlab da kiriga uramiz. İki yağda tüslü olan qog'oz topsangiz, tag'ida motorroq, tag'ida oyroq bo'lajak. Dökledik. Mana bizning shu shunday kelib chiqdi. Hozir shu qog'oz kesagin uzunchaga o'rtalay buklaymiz. Agarda o'zingiz yoza olmaysiz ekan, bu o'shaga yenilaringizni, aviya bolalaringizni chaqira olasiz. Endi yenilar yoza olmasa, bolalaringizni chaqirasiz. Biz hozir ikki shishak yasaymiz qizim bilan. Tak. Yuqori qog'oz bo'lgach, bu o'qiymiram ekanmi? Bunday qilinib. Bo'ldi. Umumiy element mana shishak tojlarinikida, shishak yaprog'inikida bittinisida shu olim bilan yasaladi. Job-joyli ham shu shayverni biz butun qog'oz bitlari bilan da qavatlarga teshib Biz hozir qolgan qog'ozlarni buklab, sizda yozib yaqin arada aylanib qaytaramiz. Kamilenin olarak da var öyle. Yine bağlar şimdi job-joyda yasalı solu. Yine şişek tojlarını bitir almayayım. Kamilenin yapraklar bak şişek. Bir qaraganda bu şişek yasalının bir qiyinligini yo'q. Atlama bo'lib ko'rilsa da, har bir qog'oz bilan ish bitirga yaratgan bola kishi Ura! Bitirding da? Sen. Tag'in bir tappa sizga tushirib, yaproqni da biz naq mana shu olim bilan yasaymiz. Bizning qog'oz elementlari butinisida hazır. Hozir ularni shu shishakning negizini tashkil etgan tojlarga birlashtirgan kerak. Ana nechik ishimiz. Mana bizning bir element bor. Evet, anasının birinchisini ochib qo'yamiz. Ham mana bu ikkinchisini olamizda qisab, mana buni o'rtasına kiritib qo'yamiz kerak. Qasa, mana shu shulay. Birisi ichine birisini kiritib birisi birisini otlantirib tugul, amma birisi ichine birisini kiritib qo'yamiz kerak. Ishni kiritamizda ish olsa tustagini mana bitta bo'ladi. Ishni kiritdik, ishni jiydik. Ham o'rtasida bir yashilni qo'yamiz. Bir yashilni qo'yamiz. Bir tegizlaymiz. Mana yerlar qisib qo'yamiz. Shunday. Natijaga yetirdingmi? Har narsa ishlaymiz. Mana bizning 4 tosh kelib chiqdi. Her bir tojda 3 olsa tustagi ham bir yashil tustagi qog'oz elementi qo'ydik. 4tasini olamizda hozir
yanasha birsi-birsini kiritmisha, yonishtirmisha, birsi qiriyma birsin akkurat ayttirib qo'yib boramiz. Chechakka o'xshay boshlagan element. Babishka. Yedirdingmi? Mana biz shunday bir kelib chiqaradi ish. Hozir narsa ishlaymiz. Bularni birsi-birsini biriktirga kerak. Kley qo'llanmaymiz, jilim qo'llanmaymiz, ammo oqsha elektroturgan shunday rezinka tovarga kerak bo'lacaq. Konstitlar keraklarida bu rezinkalar sotilar, ular bilan xizmat tugul, tabii. Olamizda akrimlab o'rtasidan eylendire rezinkani bura kiritamiz bütün toshlarga. Agarda o'zingiz kirit olsangiz ekan, aningizga yoki atingizga murojaat etingiz. Qog'ozni bir-biriga bektirishmiz. Shunday jinchani o'tirib rezinka bilan elektrib qo'yamiz. Rezinka kichikroq bo'lsa-da yaray. Agarda uyingizda alik bilan balalar bir qatır shug'ullanadigan kichkinagina barmoqqa kirib o'tiradigan rezinkalar bor, plastiklar yo'qsa yoki otlar yo'qsa shunday rezinkalardan qo'llansangiz bo'ladi. Bunisi bizning bilan kelib chiqdi. Bu qo'rqinch aytib turib. Mana shunday ravishda biz alik toshlarni bir-birisiga biriktirib qo'yamiz. Hozir narsa ishlaymiz. Üstüne qo'yamizda har bir toshni mana shunday qilib ayirib, aytirib yig'amiz. Dirasiga mana shunday qilib yig'ish kerak. Shuni yulduz barmoqqa kerak kelish. Boshqa qirlari ikkisini aytirib yig'amiz. Andan so'ng ikkisini ayiramiz. Bularni aytirib yaxshilab birga qo'yamiz. Mana shunday motor yıldız şapalakka kerak deyishimiz. Ne kadar motor. Hozir narsa ishlaymiz. Qo'yamiz hatto uzoqdan mana bu. Shunday bir kishi. Hozir eng qoplovlisi ketadi. Narsa ishlarga kerak. Bu qog'ozni kiriga aylantiramiz. Bizning har bir tojda 3 olsu bir yashil tusdagi element bor, qog'oz elementi, deymi? Mana eng ustdagisini olamizda. Nima aytdim? Ikki tojdan laktiramizda, ikki yoqdan laktiramizda. Mana bu aytib kiriga bo'gamiz. Ishga qadar. U bizning nashishlattirib kakrayib ishga keladigan. Har bir tojni biram-biram nashishlattirib o'rtaga bo'gib chiqamiz. Shunday motor shashak kelib chiqdi. Seniki necha? Seniki oshig'lar. Shu butun bo'yoq. Olsu butun bo'yoq. Mana, o'tiribmi? Joyida. Hozir ketdik yaproqlarga. Yaproqlarni necha yetib qo'yasiz? Yaproqlarni bo'lib bitirishga kerak tugul. Mana tutamizda, qarab, yaproqni tutamizda. Mana bu aytib qo'yamiz.
Менә дуслар, рәхәтләнеп илә ясый аласыз. Һәм шунысын әйтәләр, менә безнең киселгән ак кагаз ленталары никадәр бераз гына киңрәк булса, сезнең менә бу таҗларыгыз да киңрәк булачак. Шуңа күрә экспериментлар ясап карагыз, төрле зурлыктагы кагазлар белән ясап карагыз. Декоратив элементлар эшләгәндә, открыткаларга, бүләкләргә, бизәкләр өчен әниләрегезгә, апаларыгызга, әбиләрегезгә 8 мартка яки туган көннәрендә открыткалар ясаганда менә дигән итеп шушы чәчәкләр белән бизәп куя аласыз. Иң матур, иң яхшы бүләк ул әлбәттә нинди бүләк? Үз кулларым белән эшләнгән бүләк. Кыскасы, безнең каналга язылыгыз, безгә лайк куегыз, колокольчикка кыңгырауга басыгыз. Без сезне киләчәктә Алла бирсә, тагын да матуррак, берсеннән-берсе күркәм, гүзәл, шушындый кагаз эшләнмәләр белән сөендерергә тырышабыз. Әле безнең алда планнар күп, безнең ясый сәйрләребез гаять күп. Иң мөһиме, кызым Камилә һәм мин Әбри абыегыз сезгә кайнар ялкынлы сәламнәр җиткерәм. Пока-пока. Әбри Гами рубрикасы шуның белән тәмам.